gĩtĩ gĩa gĩthirikari kĩa Mũtharaba Mũtune Red Cross Rwang'i rwa Meru nĩgĩkĩte gĩkaro na gĩkundi bingi kenda gũcoa njĩra na ntaira cia kũgwatanĩra kuonokia rĩera. Batongeretwe nĩ Cecilia Mwangi nĩ batarĩrĩte mathĩna jamwe jarĩa jarũmĩrĩte rĩera na kuga kũrĩ na bata gũcoa njĩra ya kuonokia rĩera rĩrĩa rĩonekete Nandi rĩkĩgarũka na kũthũka ũrĩa tũkwĩgweta. Aja Antonia SOS Children's Villages tureti mucemanio i Kenya Red Cross Meru County branch na mucemanio zozo na arwa zokare zoko discuss manto za climate action na uria ngugera youth babati kuthithia kukabiliana na manto za climate change na arwa tokare na other organizations na nya county government bongwa ibokare aja na itombere ku discuss manto zaria za affect my youth na kila kiubarigeria kwethera ba participate ake manto za kukabiliana na climate change na kuma ke discussions ira chokare na arwa itombere kuona challenges ira youth benacho ku access information na nya kweta ke public participation with maoni zao ke ora county na thirikari bati kuthithia manto zegie climate change amwe no itombere kwetekaniria manto zaria za youth tubati kuomba kuthithia na ora tomba ku mobilize youth bange ke communities pomba participate na kuita na ku respond to manto za climate change kwareria manto zaria jathukagia riera rietu muno ki county ya Meru na twetikaniria muno ikugitibwa miti na batu tugita miti no ntubwai tugita miti no tukwenda kurima tugita miti no tukwenda nku muno nku no ntubatu twi county ya Meru our main source kana kintu kira gituweja mwanki inko na nko chuma mitine so batu twinaga problem kauga gutema miti muno but twabera ta Green Champions Meru enroll a new program iria ikethirwo igitethagia antu betu kuthithirwa kana buildirwa mariko njira jetagwa energy conserving cooking jikos so that kinya kagita karia gutumira nku fine tutetigo gutumira nku buru lakini kagita karia tuketha tuitumaira nku tugatumira nku ini mono so uria tutumira nku ini mono no utukunyia ugiti bwetu bwa miti. We have been implementing the Empowering Youth for Climate Action project in 3 counties, including Meru County. The project or program is supported by British Red Cross. We also identified some gaps, including the engagement of young people, participation of young people in some of the forums, like public participation forums. And from that, we will be creating a policy brief that will be shared to the county governments in Baringo, Kirinyaga and Meru to support them in identifying the challenges, the gaps, and also coming up with meaningful programs that engage young people.